Kemudian 7 buah ianya nyabih god ia yang tebir lang ruang jaro Nabi itu. Ia yang je musuci 7. Na ulai. Na nyabih dah ia tebir lang jaro lang jauh lah. Nah, lekoknya ia mendam-dam. Leboi 2. Ilikonya ia kurang kal kausar. Ilikonya ia kurang nel Mesir. Ha. Dilikotnya ia kurang tulut tai bagot. Ianya bega itu bilang ke jauh Nabi. Ya beh kurang god di antara ia kurang. Tingkap kurang mana segala kurang. Wa afdalul miyahi ma'un kana ba min baini asabi'in nabiyil mutaba yalihi ma'u zamzamin fal kausaru pangailu misra summa bakil anharu ya. Ha? Kemudian ianya begat yaitu ia tibit lang luang jaro Nabi. Lagi pacok jipong. Kiban kejadian. Dah beri bagajak tabuh perang. 72 gebah tentera. Sehingga gerah nak pacok. Kun Nabi. Namu ia 2 anak saja. Mata pancing. Ya. Ia 2 anak teman. Bercelok jaro Nabi mu. Jitibik ia dalam jarannya tu. Set 70 orang tu. Yang ianya bera diuplah. Ya. Ilawan nama tu kenira ujian nak kenira. Ilkonya ia mendam-dam. Ilkonya ia kurang kal kausar. Ilkonya ia kurang nel Mesir. Ilkonya kurang bertanya. Ya. Ia tulut tabak god. Apa? Nyan. Jadi ia nyan mamandum untuk tanya musuci fa illam tajidu ma'am padam mamu sa'idan thayyiban. Monya hana ketemu ia atau sakit ke? Apakah ia bahaya gitu perah bulo fa sa'idan thayyiban purabat tanah. Ya